Nalazimo se u studiju Life Pilates. Ja sam Mađa Hadžistević, Pilates instruktor i danas bih sa vama volila da podelim, da vam pokažem 3 vežbe koje, ukoliko budete izvodili svakodnevno i redovno, da će vam promeniti vaš život, na bolje naravno. Pa prva vežba jeste most. I kada mislimo na most, ne mislimo na gimnastički most, nego na pilates most. Znači možete već dok ste u krevetu, znači pretpostavljam da ste se tek probudili, da ste u krevetu i da kažem ostanete i lagano, znači savijete noge, niti su previše udaljene, niti su previše blizu. Znači zamislite kao da su negde kolena i pete u liniji. Spustite rebra, zategnite blago stomak, ruke su pored tijela opuštene. I sada idemo udah i kroz izdah krećemo pubična kost, pršnjem po pršnjem, idemo lagano do lopatice. Zamislite kada imate neku ski stazu pred vama, pred vašeg tijela, pa idemo udah, kroz izdah i spuštamo se lagano dole. Pa ajmo sada još jedan put zajedno. Udah, kroz izdah, odlepljujete pršnjem po pršnjem i sva je kontrola u stomaku. Udah, kroz izdah spuštate polako leđa, pršnjem po pršnjem, ide bolje. Ova vežba jeste za mobilnost leđa. I bez obzira što je mobilnost kičme i leđa, radimo sve iz stomaka. Jako je važno napomenuti da osim što je za mobilnost leđa, radimo inervaciju kičmenog stuba kao blagu masažu. Tako da probajte da započnete dan sa ovom vežbom za dobro jutro. Sljedeća vežba se zove rolanje. I verujem sam tako organizovani u ovom našem malom kratkom videu da biste mogli da ih izvedete bez ikakvog opravdanja da nemate vremena. Prvo most ste radili u krevetu, a ovo dok čekate vodu da provri, dok kuvate kafu ili čaj, dok stojite pored šporeta, lagano idete udah i izdah. Idemo ponovo udah, kroz izdah, lagano glava ide dole, polako, pa ide ramena, ruke i polako se spuštate ka podu, pršnjem po pršnjem, opuštene ruke, ramena, vrat. Koliko vam je, da kažem, osjećate zatezanje u zadnjem loži, blago savijete kolena i idemo do poda. I kada ste tu već došli, idemo udah, kroz izdah, opet se vraćamo, pršnjem po pršnjem, pršnjem po pršnjem, idemo gore. Idemo još jedan put sad da ponavljate udah, kroz izdah, idemo dole. Opuštene ruke, osjećate lakoću gornjeg dela tela i vraćate se udah, kroz izdah, pršnjem po pršnjem. Ova vežba se izvodi 3 do 4 puta, isto je za mobilnost leđa i opet sve kontrolišemo iz stomaka, što bi vi u Pilatesu rekli ovaj centralni deo nazivamo kor. Tako da koliko god radimo mobilnosti leđa, radimo u stvari i na jačanju stomaka. Ovu prethodnu vežbu, most, uradite minimum 6 puta do 10 da biste dobro zagrijali kičmeni stup. Poslednja vežba za danas jeste izdržaj, vežba za snagu celog tela. U zavisnosti od vaše fizičke spreme možete da krenete sa 20 sekundi, da povećavate na 30 i tako redom do minut. Pažljivo krećemo u izdržaj, tako što ćemo krenuti sa rolanjem, udah, kroz izdah idemo dole, pršnjem po pršnjem, idemo jedna ruka, druga i polako, pažljivo, čuvajući kičmeni stup, idemo gore. Šake postavljamo ispod ramenog pojasa, znači dugačak vrat, zategnut stomak i znači idemo
20 sekundi, odnosno do minut. I tu smo. Ukoliko vam je ovo previše teško, možete krenuti sa položajem da ste na kolenima, odnosno na šakama. I kada to završite, polako se istegnete, ostanete u tom položaju, rasteretite zglobove, možete da uradite par puta kruženje, jedan položaj, drugi položaj i lagano idemo udah, kroz izdah se podižemo i orli i čili za novi dan. Prijatno!